Hello. Simple English mizo YouTube channel tangle Facebook page rang invite chabai vekule voina hi chuanin speaking lama ma kan son thainan heng thumal te hi kan zir do nani ole heng thumal te hi speaking a hianin an poimo ema aber an hau ti de pon soila kan soi sol tam om love chuwangin voina hian heng thumal te hi kan zir ho don ti chuanin engtin nge kan mangang kan man dan tur thleng hianin kan zir ho don ani he video hian chuak ani chuanin heng thumal te man dan hi ilo hre thiam ti chuanin ilo mang thiam to don ani sap rong tam tak I thiam bel don ti na ani chu he video hi itan kalo siam ani chuwangin atop thlengin lo enro lokin he ka YouTube channel hi ila subscribe ri lo ni chon khoi takem lo subscribe sakla ti chonin mamo turangai hlet I thian te hena po ilo share ve chur donia kalome ama sabertan he thumal hi lo zir masang used to a omzia chu enge ti chon angial angana le don chon a har dewa ma se asoi tum chu enge ti chonin hun kal to kan thil ti thin te kan ai thin te kan mu thin te kan thil ti thin re soina tan khanin he used to hi kan mang thai ani ti chuanin used to hi sentence a kan mang don ni chuan he tiang hian kan mang tur ani used to plus verb 1 alo kalang vakting a soina liang used to plus verb 1 verb 1 kan ti khanin misr was for ni chuan verb to be te pawh ning chu ti chuanin verb 1 kha main verb a chuanin kan mang thin tur ani hetiang hian sentence a kan mang thai ani entirnan Moya used to play football but he is too old now. Moya used to play football but he is too old now. Om je chu Moya khan amalai khanin ball apet thina ma se tu na chuan a upatok lutuk ball apet ngai to lo tina ni om je chu mana khan apet thina ma se tu na chuanin ball kha apet to lo chu kan thre thiam tro My mom used to tell us a story every night. My mom used to tell us a story every night. Om je chu kanun zantinin thon thu min hril thin tina ani senon liang kanun zantin thon thu min hril thin tina ani chu ama chuanin anun thon thu hril thina ma se tu na ero chuanin anun thon thu hril to lo an lo tlangwal to nu pui pasal te po an nei to po ani mai thai ani tro ama khan anu khan a hril thina tu na chuan a hril to lo khata khanin khatiang soina khanin used to kan mang thai ani ti chuan she used to be my classmate. She used to be my classmate. Om je chu ama so she ti chu mai chia na ama so ama chuanin ka classmate ani thin tro ama so ama chuan ka classmate ani thin om je chu ama khana classmate ania tuna chuanin a classmate kha ani to lo a school kalpui ani to lo ti na ani chu ti chuanin I used to play with rubber bands. I used to play with rubber bands. Je chu ama chuanin hemi kwal nen hian po fan kwal nen hianin kan in fiam thin kan in chai thin ti na ani kan te lai chuan han ti ve khang lai la kumlinga ruksari vel kan ni chuan tro po fan kwal hen kan in lungvom thina ti chuanin kan in persiak thina kha tiang khanin kan ti thin ani tro khang kan te lai kan ti thin ama kan ti thin kha kan soina tang khan used to po hi kan mang thai ani ma se tu na chuan kan lo lian to ma ni tulin kan tula tu te po ti chuanin khang ang in fiam na kha kan in fiam thai to lo ti chuanin kan kompon a zir to lo ani chuanin I used to be drunk. I used to be drunk. A om zia chu ama in karui thin ti na ani chu tu na chuan arui to lova ama chuan arui thin ti na ani chu zu ina ru reng mai ti de po soi long chu ma se tu na chuanin mi fel taka a chuak to ti na ni chu zu in to lo arui ngai to lo ti na ani chu kan thre thiam tro chuan he thumal used to hi ama thil kan ti thin ma se tu na kan ti to lo soina tan hianin kan mang thai ani avan all sam ti chiang
ti chuan a dot le tan be used to be used to a om zia chu hei hi chu a ma thil kan ti to tu na kan ti lo soina kha ani to lova hei chuanin a ko tum chu nge ti chuanin ngaya kan nei na khi a ko ani thil kan lo ti ta kan lo ti tam to em awang hianin ngaya kan nei tia kan soina ang chi te ti chuanin marcha thakte kan lo ai tam thin ani chuanin ngaya khanin athen chuanin kan nei thei ani tro ma se ai ngai mi lo tan chuanin ngaya nei harlu tu kan ni khatianga thil kan lo ti thin awaga ngaya kan nei ang chi kha har salu tu ka kan nei to lo ngaya kan nei ang chi soina tan khanin he be used to hi kan mang thai ani be used to kan man dan tur chu be used to plus verb ing emo ani lopon now hianin alo zui tur ani ka soinon liang be used to kan man dan tur chu be used to plus verb ing or now hetiang hian kan mang thin tur ani entirnan I am used to getting up early I am used to getting up early a om zia chu jing tho ma thi ngaya kan nei ti na ani chu ma senang thei ni vem dare thau chu thau ma kan ti lo no daruk emo dar nga le chan ve vela thau thi na niang ma se ka kha atan har sat na kha om to lo ni chu ngaya anei to khatiang ngaya kan nei to ti soina khanin be used to plus verb ing mo now hi kan mang thai ani ti chuan adot le tan ruati is used to making video ruati is used to making video a om sia chu ruatin video siam kha ngaya anei to tina ni chu mi then khatan chuan video siam hi a har sa po ni mai thai tro hei tu na kalak ang chi te hianin nia a all lo a chang chun riva hi tama pon lama tang te hianin riva zoi lai tak ang chi te ti chuanin mun rem tur ang chi te hi kan song kol thina video kan lak don chuanin khang te kha khang zong kha ruati tan chuanin engma har sana om to lo ngaya anei to har sa mitam takta na har sa anga lang poka atan chuanin a har sa to lova ngaya anei to tina ani ti chuanin Puyi is used to living in Myanmar Puyi is used to living in Myanmar om zia chu Puyi chu kol rama hemi Burma rama om hi nuam atia ti chuanin ngaya anei to tina ani chu tro atana har sa to lo tina ni chu kol ra om chu nia aile in veli chu pathian zara kan hiang narta ma se nia thil veli chu a har sa ni ole seidam to lo meng khang lam chu they are used to summer they are used to summer om zia chu thal hi an tan hianin a har sal tuk to lo ngaya an nei to tina ani heng mi te chu kholum du mi po an ni mai thei ni ti chuanin thal khosa kholum po hi an tan chuanin har sat na lian tak ani to lawa ti chuanin an ma ni po khanin an tur thei to tina ani chu ngaya an nei to tina po ani bokani rethiam em ole ti chuanin adot le tan get used to a om zia chu enge ti chuanin ni china mi nen khanin ngaya kan nei ti nen khanin a chanan ang te pani ma se tlema an thlauna chu enge ti chuanin get used to hi chu ngaya kan nei tan ti na ani a om zia chu enge ti chuanin thil kan lo ti ta ma se ngaya chuanin kan lo nei tak ri lo ma se keima ania chon har sanakha ama ai khanin azia deu khatiang soina tan khanin ngaya kan nei tan ti soina tan khanin get used to hi kan mang thai ani ti chuan get used to hi kan mang don ni chuanin ni chinang thau khanin aman dan chu get used to plus verb ing emo now kan mang thai ani lo soinon liang get used to plus verb ing or now kan mang thai ani ole hetiang hian sentence kan mang thai ani Liana gets used to missing you Liana gets used to missing you Liana gets used to missing you a om zia chu lianan nang
angai na chekha ngaya anai tan ti na ani duati gets used to homesick duati gets used to homesick omzia chu duatin in ngai kha ngaya anai tan ti na ni atur thai tan ti na aniang chu ti chuanin do you get used to being clever do you get used to being clever omzia chu fel hi ngaya inai hem ti na ani ole ngaya inai ni chuanin comment na yes silo ziak ve nge don ya hetiang hian an khai khom don tai la used to hi chu mana thil kan ti thin choi lo ai thina zuni che thina ilo tap thina ti chuanin ilo rui thina khang zong zong soina tan khanin used to hi kan mang thai ani be used to hi chu enge ti chuanin thil ngaya kan nei na soina tan khan kan mang thai ani get used to hi chu ngaya kan nei tan ti na ani voina kan zula hi tha itia ti chuanin ilo hre thiama emo ti chuan ilo hre thiam du ani chuanin comment section a hen khoi takin nangma ir om chuak nge sentence kha lo ziak ve tur chen ka som tak se cheni video top thenga min en sakwan ka lom tak se dani ti chuanin he ka youtube channel hi ila subscribe ri lo ni chuan khoi takin min lo subscribe sakla ti chuanin mamo tur angai set I thian te hne na po ilo share ve nge donia naktuk video kan mule donia bye bye